Nay, mayong udto. Ay, udto pod. Makagikan. Sa uma. Nag-unsa man ka sa uma? Nangita lagi kabuhian eh. Akong dala, sir. Unsa man na imong dala? Kamuti o saging gamay. Unsa man na nimo nay? Tungagon. Dungagon nimo, Para pangkaon. pangkaon nimo. Mao ra na imong kanon karon. Oh, dungagon ko ni karon sa udto. Kaning kamuti. Mao ra na imong paniudtohon. Sus taon pod. Napakay pamilya nay. Wala na. Ako ra usa nagpuya sa akong balay. Ay wala na kay pamilya. Wala na. Haman day imong bana day. Ninyo na lugar na namatay. Imong mga anak. Karagatag na sila kay na may mga pamilya. Mao. Ako na lang usa sa balay gud, sir. Ikaw lang usa sa inyong balay. So mao ra na imong panginabuhi nay. Mao. Magkuha og ka ng saging. Imuha nang kaugalingong saging anay. Unsa may panginabuhi ra gyud nimo nay? Ay, kuan ra ka nang unsa ra usahay og nay magpugas. Pupugos gid kog pasahol, sir. Mupugos pa kag pasuhol? Pila na may edad nimo? 73. 73 na ka pero magpugas pagyapon ka? Unsa may klase sa pugas nay? Ana ra. Kanang unsa man na? Mais. Mais? Magpugas kag mais. Sus taon makaagwanta pa kag init nay. Magpayong man. Magpayong na lang ka. Maningkamot lagi, sir, aron makakaon. Sus taon pod. Ay. Nay pwede rita nay silong sa kadiyot nay. Sabi ka init. Di ko mag-anto, sir. Di manggid ko kakaon og tarong. Og dili ka magantos di ka kakaog tarong. Sus taon pod. So, man ako mga anak pod nga manginabuhi sila, igo ra nila kay ilang mga anak estudyante man. Ang isa college na. Ang isa high school duha. Ang isa pod high school tanan. Sus mo lagi pod nay no kay. Unsa man ako pa. Unya ang pangita sa mga bana kay mag-umarabaya pod, masuhol. Lisod pod. Ug moadto ko sila pakanon makakaon. Ang anak ra ko, sir. So ang imong source of income nay kana ra imong sagingan. Daw biya og walay guwa nga saging. Walay kamuti. Unsa man nimo pagdiskarte? Ay, mangita na lang paraan. Ngita lang kag pamaagi aron makakaon. Usahay mangayo ko bugas, sir. Mangayo ag bugas ha. Akong mga anak. Sa imong mga anak. Bisag sa baso lang di akong dungagon. Maayo no na makahatag pod no. Hatag we sila. Mo nakatuman imong luha nay. Tungod sa akong kaagi. Tungod sa imong kaagi, sa imong kinabuhi. Sud ba ya, sir? Mo lagi po na ino, dabi jud kalisod pod sa panahon karon. Unsa man yung di ta mo lihok, di man kita kaagi. Good nay. Nya, bisag unsa na kog lihok kay wala bay mo sangpit halos nako bisag pagbugas tagtara mamugos lang gid kog hangyo kay aron makapalit lang kog bugas. Amo hangyo na lang ka para makapugas ka og mais. Aron makapalit kag bugas. Sus taon pod. Mapugas lang ko ba? Bahalag hapdi re basta lang kapalit lang kog bugas. Balag hapdi. Kag pila mo po isuhol nay? 450 ang adlaw. 450 ang adlaw. Makapalit naman ko at ang 50 ang kilo. Makapalit na ko ana, makapalit ko usahay gatas, ana ba? Ang gatas di gina ko kalimtan, sir, kay mo kay survive sa akong lawas siguro. Mao gyud nay no. Mo na gingon nay, ampo lang natos Ginoo matong. Ampo akong giingon nga Ginoo tabangi ko bahalag pobre basta kay mayong lawas. Mayong lawas. Muro ginay ako giampo sa Ginoo kada gabi. Before ko matulog. Nya karon nay hamang ka padulong. Muuli na kay gigutom naman ko, sir. Tungagon na ko niya akong dala. Muuli na ka. Kay mo gigutom na ka dong agon nimong dala. Ya wala di kay kapalit bugas ya nay. Wala. Wala in taon bisag piso. Nay akong 20. Nay 20 pesos nimo. Stampod. Sige ani na lang nay. Nako ihatag nimo nay para makapalit ka og bugas. Ay, kay Maya. Salamat kayo, sir. Ha? Sige lang. Salamat kayo. Ano yung galuoy? Wala problema nay. Ha? Hindi karoon pa pagyan ko. Ano nagapalag, uy. Nga ni di ay. Karon pa ka nakasugat og tawo nga nihatag sa imong kwarta. Karoon pa gani. Mausukat sa imong kuan nay. Sukat sa mga bata na palagi na akong buhatag. Kanya, tagaan lang tao ka ng ginagmay lang. Ana, okay ra. Sige ani nay ha. Ipalit na nimo og bugas ha. Unya tagaan ta kag pangpalit og sadon og gatas nimo. Sige, salamat kay sir. Wala problema. Kung tugid gusto nga karon ba? Magtujog ka sa baryo karon. Sa tungog yun. Kay, bubarato man dito. Sige. Ana lang na nya karon nay. Muli ng kalargo para makapalit kag bugas og giingon nimo nga gatas, ha? Nya pag kumanay, mo relax sa dayon ka ha. Ha? Nya nay, di na ko magdugay. Nahala
Hala, magbuwag ta dir sir. Oh, di na ta magbuwag na Andre kay padulong mo ko digtuan nay. Nay, salamat amping-amping kanunay nay. Kanunay yun. Sige nay, agtos ako. Salamat. Sige.